turabarasa insandaguze bari hehe ku bishimbo inyuma gutya ngabo ariko ni dukeya ni babandi bazanaga amasasu n'abatundaga inkomere. Twongeye kubaha ikaze mwebwe baduteze amatwi. Aka ni kakanya tuje kubagezaho update ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko uyu munsi tukaba turibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tukaba turi buze kunyarukira gato mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tunagaruke ku byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Imirwano irakomeje hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, by'umwihariko muri iyi minsi imirwano ikaba iri kwibanda muri teritwari ya Masisi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahari kuvuga imirwano ikomeye muri iyi minsi ni kuri axe ya Sake, Kaluba na Mushaki, aho FARDC na M23 bakomeje guhangana bikomeye, buri wese ashaka ubugenzuzi bw'umujyi wa Sake. Iyi mirwano kuri iyi axe ya Sake, Kaluba na Mushake imaze hafi iminsi ne yose, ikaba yari yaratangijwe na FARDC nabo bafatanyije, havugwamo ingabo z'u Burundi, inyeshyamba za FDLR, wazalendo n'abacancuro b'abazungu, bashaka kongera kwisubiza uduce twa Mushaki na Kaluba, ariko biza kurangira M23 basubije inyuma, ndetse ibasha kugera mu birometero 5 werekeza muri santere rwagati ya Sake. Mu gihe M23 iri mu birometero 5 gusa kugira ngo yinjire mu mujyi wa Sake, byatumye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanyije bashyira imbaraga nyinshi kuri iyi axe mu rwego rwo gukumira M23 kugira ngo ntibashe gufata uyu mujyi wa Sake, bitewe nuko byahita bishyira mu kaga gakomeye umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Guhera ku mugoroba wo kuwa kabiri kandi FARDC nabo bafatanyije bakomeje gusuka ibisasu byinshi biremereye mu gace ka Mushaki na Kaluba. M23 ikavuga ko ibi bisasu byinshi byibasira uduce dutuwemo n'abaturage benshi, mu gihe FARDC ivuga ko iri gutagetinga ibirindiro bya M23 muri utu duce. Amakuru dukesha imboni yacu iherereye muri teritwari ya Masisi ahari kubera imirwano avuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye rwatumye aba baturage bahunga berekeza mu mujyi wa Goma. Ibi byatumye benshi mu baturage batuye muri utu duce bakomeza guhunga ku bwinshi, bamwe berekeza mu mujyi wa Goma, ndetse muri aba bahunga hakaba havugwamo na wazalendo batangiye gukuramo akabo karenge nyuma yo kubona ko M23 igeze mu birometero 5 gusa kugira ibashe kugera mu mujyi wa Sake. Mu gihe M23 yafata uyu mujyi wa Sake, byahita bishyira mu kago mujyi wa Goma, kuko utakongera gupfa kubona ibiribwa bituruka mu duce twa Sake, Ishasha na Minova, bikaza byiyongera kuko izindi nzira zari zisanzwe zikoreshwa mu kugemurira uyu mujyi biribwa muri teritwari ya Rucuru, nazo M23 yamaze kuzifata. Kugeza ubu kandi M23 ikabisa niyo yamaze gufunga umuhanda Goma Masisi. Bitewe nuko iyi mirwano iri kugenda isatira umujyi wa Goma buhoro buhoro, byatumye ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwohereza brigade ya 21 yose mu nkengero z'uyu mujyi kugira ngo uburinzi bukazwe, bityo ntibizapfe korohera M23 gufata uyu mujyi igihe cyose yashaka kubigerageza. Tukiri ku nkuru z'intambara, by'umwihariko kubiheruka gutangazwa na Perezida Tshisekedi yuko ashobora gushoza intambara ku Rwanda, ndetse icyo gihe akaba yaravuze ko ashobora kurasa Kigali yibereye mu mujyi wa Goma. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyashize giha Perezida Tshisekedi igisubizo kuri ibi yavuze. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziteguye guhangana n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe zaba zishoje intambara ku Rwanda. Brigadier General Rwivanga akaba yakomeje avuga ko icyaba cyose ingabo z'u Rwanda RDF zikiteguye neza cyane, ndetse ko buri gihe RDF ihora yiteguye. Yaboneyeho kandi umwanya wo guhumuriza abanyarwanda ko ntacyo bakwiye kwikanga bijyanye no kuba umutekano w'igihugu urinzwe neza. Tugarutse gato kubiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko Kinshasa mu murwa mukuru w'iki gihugu inzego z'umutekano
bakozanyijeho n'abigaragambya bashyigikiye Martin Fayulu, umwe mu bakandida bari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Igipolisi cyo muri Kongo kikaba cyazindutse gihanganye nabo ubwo biraraga mu mihanda bagamije kwamagana komisiyo y'amatora bavuga ko irimo kwibira amajwi Perezida Tshisekedi, ariko iki gipolisi kikaba cyabashije kubatatanya. Byari byatangiye kuvugwa guhera ku munsi w'ejo ko leta yafashe ingamba zo kuburizamo imyigaragambyo yateguwe n'abakandida ku mwanya wa perezida batemera ibirimo kuva mu matora. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 27 Ukuboza, polisi y'igihugu cya Kongo PNC yabanje gukaza umutekano ahakikije ingoro y'inteko nshinga amategeko kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari basabye ko habaho urugendo rugamije kwamagana amatora y'akajagari nyuma y'uko imibare y'agateganyo kugeza ubu yerekana ko Felix Tshisekedi ari uzi imbere ya Moise Katumbi na Martin Fayulu bose bahanganye. Abapolisi bagera ku 100 nibo bari bashyizwe iruhande rw'ikibumbano kiri muri Rompuri mu mujyi imbere y'icyicaro gikuru cy'ishyaka ESID rya Martin Fayulu, aho imyigaragambyo yatangiriye, aho imodoka za polisi n'ibimodoka bya burende byakomeje guhagarara buri kanya. Video zacacanye ku mbuga nkoranyambaga zerekanye abapolisi barasa kubigaragamba ibyuka biryana mu maso batatanya abarwanashyaka ba Martin Fayulu bari bariye karungu batangiye kwirara mu mihanda. Abigaragambya biganjemo urubyiruko bateje akaduruvayo ndetse batwika amapine bayashyira mu muhanda rwagati. Byanagaragaye kandi ko Martin Fayulu wiyamamariza kuyobora Kongo nawe yageze ahabereye imyigaragambyo mu rwego rwo gutera imbaraga abitabiriye iyi myigaragambyo. Ahagana ku cyicaro cya Chabu hashyizweho abandi bapolisi ndetse n'ahitaruye ihuriro ry'imihanda kuri Rompwe ya Wileri naho hashyizwe ibindi bikoresho n'abapolisi mu rwego rwo gukumira imbaga iyo ari yo yose y'abaturage bashakaga kwigabiza umujyi bagamije kwigaragambya no kuzana akaduruvayo. Kugeza ubu kandi Moise Katumbi yatangaje ko igihe yaba yibwa amajwi atazitabaza urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ngo rusabe kuburizamo ibyaba byatangajwe na komisiyo yigenga y'amatora Seni. Moise Katumbi yatangaje ko ikizatuma atitabaza uru rukiko ngaruko narwo atarwizeye na gato nk'uko amakuru ava mu bari hafi ye abivuga. Katumbi kandi n'abamushyigikiye bemeza ko uru rukiko rukorera mu kwaha ko bari ku butegetsi barangajwe imbere na Felix Tshisekedi ukomeje kuza imbere mu majwi yabaruwe mu matora. Aba ku ruhande rwa Katumbi kandi bavuga ko uru rukiko narwo ruri mu mugambi wo kurenganya abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe Moise Katumbi we yahamagariye aba bamushyigikiye guhaguruka abagaragariza ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Kongo isaba abanyekongo bose kuburizamo umugambi uwo ari wo wose utemewe wo gufata ubutegetsi ku ngufu. Ku rwego rw'igihugu komisiyo y'amatora imaze gutangaza amajwi 6,112,456 yatanzwe. Ukurikije ibisubizo by'iki gice kimaze gutangazwa, Felix Tshisekedi aza ku mwanya wa mbere na 78%, agakurikirwa na Moise Katumbi na 14%, mu gihe Martin Fayulu we aza ku mwanya wa gatatu na 4%. Reka duhite tunyarukira no mu gihugu cy'u Burundi, aho igisirikare cy'iki gihugu cyarahiriye guhiga bukware abaheruka kugaba igitero muri iki gihugu by'umwihariko mu duce duhana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'ikibaya cya Rusizi. Leta y'u Burundi yatangaje ko yamaze kwitabaza polisi mpuzamahanga kugira ifashe guhiga bukware abari inyuma y'igitero cyagabwe mu gace ka Gatumba kikirwamo ababarirwa kuri 20 harimo n'abasirikare cyo kimwe n'abapolisi. Ku wa gatanu tariki ya 22 Ukuboza nibwo kiriya gitero cyagabwe muri kariya gace gaherereye hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba zo mutwe wa Red Tabara zirwanya ubutegetsi bw'Igitega zikaba arizo zigambye iki gitero zibinyujije ku rubuga rwa X ndetse zinemeza ko zakiciyemo abasirikare ba leta y'u Burundi bagera ku 9 n'umupolisi umwe. Ndetse ku wa kabiri tariki ya 26 Ukuboza nibwo abantu 20 biciwe muri kiriya gitero bashyinguwe ku mugaragaro. Leta y'u Burundi rero muri uyu muhango yari ihagarariwe na Minisitiri w'Umutekano Martin Niretse yavuze ko Burundi bwamaze kwitabaza polisi mpuzamahanga izwi nka Interpol kugira ngo abagabye kiriya gitero n'ababashyigikiye bari hanze y'igihugu batabwa muri yombi mbere yo kuburanishwa, ndetse ko bose Burundi buzabahigisha uruhindu kugeza ku wanyuma. Burundi kandi ngo bwiyemeje guhiga abarwanyi ba Red Tabara bagabye igitero cyo mu Gatumba nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ategetse inzego ze z'umutekano guhashya no gucecekesha uyu mutwe wa Red Tabara yisi inkozi z'ibibi zitagira icyo zikanga. Iby'ibi bitero rero bikaba byatumye ibinyamakuru byegereye leta y'u Burundi bitangira gushinja u Rwanda kuba inyuma y'igitero cyo mu Gatumba. Ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi byegereye leta bivuga ko hongeye kuzamuka umwuka mubi hagati y'u Burundi n'u Rwanda nyuma y'igitero giherutse kugabwa mu murenge wa Vugizo, zone Gatumba, komine Mutumbuzi, mu ntara ya Bujumbura, kigabwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ikinyamakuru
Burundi Age News Org cyanditse ko ubushyamirane bushya hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ikibazo ku mutekano na diplomasi gikomeye, u Burundi bwahuye n'ikibazo gishya n'u Rwanda nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyongera amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari. Iki gitero cyagabwe na Red Tabara kikaba cyaraturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unyuze ku musozi wa Viguzi muri komine Mutimbuzi. Umutwe wa Red Tabara ubinyujije kuri X wavuze ko wivuganya abasirikari 9 n'umupolisi umwe ndetse ufata intwaro zo mu bwoko bwa FM Kalashnikov na AK-47 ebyiri n'amasasu yazo. Ni mu gihe inzego z'ubutasi z'u Burundi bivugwa ko zari zamenyeshejwe iby'icyo gitero cyashoboraga kuba, ariko ngo ntizashoboye kugikumira. Ahubwo amaso yose y'izi nzego bakaba yahanzwe ku Rwanda. Iki kinyamakuru kikavuga ko rukekwaho gucumbikira abarwanyi b'uyu mutwe ugizwe n'abarundi kuva mu mwaka wa 2015 barimo abasirikare bagerageje guhirika ubutegetsi muri icyo gihe. Iki kinyamakuru kandi gikomeza kivuga ko nk'uko byari bimeze hagati y'umwaka wa 2015 na 2020 umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bisa nkaho ushobora gusubira muri ibyo bihe. Mu gisirikare cy'u Burundi kandi imyumvire ihuriweho ngo nuko ari ngombwa gukemura bidasubirwaho iki kibazo cy'umutekano. Turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi na hadusoreje izi update, tubizeza rwose ko turakomeza gukurikiranira amakuru hafi ari kubera mu karere k'ibiyaga bigari n'Imirwanda ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Igihe cyose tuboneye amashya tukazajya duhita tuyabagezaho.